Kuki News bezose na bon chaven lem ne vin tunin zong igam sung inam sunga til dan hole MIPI het thiam na divin hin sei ki no hitin tunia zong chu Kuki zo Women Forum kiti Dilian NRC kiti ama ho hin nasata a Northeast Live kiti channel ho hi nasata endem na abolove ti hi mo ai in ipizi a tunia Kuki zo Women Forum Dilhi hon hichito banga thuso ahin bol theu ham ngahi la vaile Northeast Live ho chon ipi a bol hialwa tunia Kuki zo Women Forum hon MIPI thudi lo ta in na hang submin ahi la vahile tunia hichiva Northeast Live in thuso na bol hi thildi lo ahi hichito banga hi MIPI adi lo langa lam kaiding het sa ding ahi poi ti ahi ana dem thayam ti ho ahi aban bana hin ve hi tin tuni thil so ho jong su het de wa in igam sung inam sung wa hi alang alanga langkhat keu hi lo wa tu ahi alang alanga hi milong ho hin pan ala wa ini icha ho hi akha atan wa gen thei ha sata kwai ding ti hi to gon ahin ne wa in ahin la hi chi ho hi masanga pana ko tu ahi in pi ho ahi win sadar hills kam kai sunga CSO kiloi khomon jong phateta handle ana bol wa government a kona assurance akimu dung zuya chu an ha so kit wa hin ti chu kampo pi gam kai sunga hi en jong lam lin ho kha na anaki bola ngai la vail ko tu lam kai na lampi ho phateta kha tup ding hi ti apan analawa hita chu ni zong thinglo khan hi in a bolo hi na hin la hi chi chu Indian government le Manipur government ki tho a Kuki cha ten ithil thum pau hi hita chu phatsa na ahin nei ta jiwin phat chom hana ding in kilado ai tai ti a anaki phong pen chu ahi in hita chu blockade anaki bola ehon jong total shutdown anaki bola lungkim lo vet sa na chu counter total shutdown ti a anaki min vo anaki bol ahin la government pai ichiwa na thil thu mo hi ke hon hin bol naw wingi ti a chu thu seina ananeiwa kitip na khat ananei je wa chu anakila do kit ahin la tunia hi lakhat wal veng hi ivet na hi le chun blockade jong akila do di po in Kuki cha te dinga ni le cha hong ki polut ho I chan ham khana ha sat na gen thaina I tu ta win igam sung inam sunga ni le cha ki polut zau ta point hi zi chun ko tu in zan hi a analam kai ki na meeting ananei na aseu cha hi le igam sung inam sunga phat anakite pi ho hi tu ni hin government in ima bol do thei ta pon hi ji chun protest khat bol lo hitin hi chiwa hi gachiu tin kangla tombi dunga ben bol ho hi gahon sa taute e ho gachiu tin gahong do hiti ETM khana Center for State Force in kiphin na ahin ne ya ahi lawai le MIPI kiphin ho lam le na blockade ball ho kham lado dinga chi ho eilam tinwa boina ito wa ahi le chun gamgi phaya pana phatata I to deu e hon jong I kha dewa hi ti a hi kilol na no ma Kukin pi Cedar Hills ahi lawa hi le ko tu makai na chu protest an umin ahin la tunia Kuki cha te gam sunga economic blockade ki bol na hi hani hongling ki go ahi ta in Kuki cha ten gamle nam phat na ding ahi lo le chen khom pi khat kilung si ta chen ding dei sa na a tu ni chan ge ka tho wa hi in ahin la kei hon counter blockade ka bol now ahi lawai le total shutdown ka bol ho chong abon in kalado ta win ahin la tu ni chan ge ka chana ga ho hin
blockade a ball pau kuki cha te a dinga ni le cha hung ki hla lut ding pa hi tu ni chan ge 18 pi zi win center government la state government in la pan na la po ven hi zi chun kei hon pan la ta winge ti a chu to gon anaki bol a hi in a hin la hi chiwa a ki chi dung zuya chu ko tu lam kai hole lead center for state force ho hi anaki ho ki no win phat chom khat phat ne pi win ti a hi ki ja chu hi ta chu ama ho thu sei hi ama sa to banga assurance api wa a hi lawa hi le i ma cha don se lawa in koi kha akit ding ham ti hi lungel khat ne ya ko tu hon jong tu chunga chu hi chi gam gi phaya sepai ho to na ko ma hi to kit ding chom khat vet ding etiam khat na jing pungko ma sange a hi phateta a phon do na ahin bolo wa hi le chun hi chiwa hi pan na sata kilakit ding hi ti a hi kinop to na nakinei dung zuya pha chom khat chu kino to na ano min ahin la lam kai hon thu phon thu ahin bol dung zui wa chu mi pin jong tu a hi kive thla na kit na kampo pi gam kai hi chi gam gi phai langa hi a area a duty bolding etiam khana boina ha satna a uma hi zongle ki tho hom so sawa leader ho to ki het to dinga hi duty ho chat ho jong ahin se movin hi chi hi ahin sem dung joi wa hi vet na hi la chun tu ni that 30 June 2026 ni a hi Hengzang area pungsagia pana pungko tu ni nila lang pungsagia pana jing pungko chan ge hi ama hon mo apu deu tarik khat ni tieng lahin July tarik khat ni tieng lahin leikot area ama ho hin jingka pungko a pana hin nila lang pungsagi chan po ki ding aban le tarik ni a hi mod bung area ngi chi hin pungsagi apana pungko jingka lang ti a hi ita cho area a hi a hoppi wa tarik git chan ge hi velha na ding to gon nei ding itiam khana tarik ko chan July tarik ko chan a hi to gon i ma a lawa Indian government hi han Manipur government hi zongle kuki cha te dinga blockade ki bola melong hon a dei deya highway control abol pau hi central government le state government in asu mangang lawa hi le chun kuki cha ten tu ni a ki phin na sanga na sazo ki bol ding hi ti hi ko tu ho a ko na jong het sa na hong ki bol le ti chu mu hi ai le tu hin Kuki Organization for Human Rights Trust kiti ko hur hon dem na ahin bol na hi lo la press release khat ahin bol na khat no ga velehan hichiwa ko hur hon press release ahin bol pe no hi ahile dem na ahin bol na wahin dem na ahin bol ti chu ko hur in tu ni ahi nasata kuki cha te adinga blockade ki bola ahin la kuki cha ten thil khat akibola hi la hap ta khat jong thing lova eikila do sa zia tu a milong hon hlani thingdi chat hita kuki cha te adinga ni lecha lifeline hi chi ho ki kha tan pi izinga dei lo ta ki bol na chunga state force hen center force hen tu ni chan ge a I macha to gon anei lo pau hi nasata in dem na ka bol luvi hi chito bang hi mi him ki bol na hi poi ti a jong hi ko hur ho hin an savin hi azi chu e hon jong 2023 apana hi gal in a nevin a hin la 2023 apana hi e hon mei te hon ni le cha jong hi ki kha pi di lo hi highway hoi ki la a hi ta zo ni le cha lo na ho hi I ma cha ki su boy pi lo wa hin a hin la tu chunga hi ga velo hen melong ho to hin ki boy now hi sort be se nai lo wa hin a hin la ma ho hin hlani hling di chat hi ta hi ei kha tan pi o hin e hon jong mei te ho chu hi chi to bangai hlani chan ge hi ana kha tan leo hen ni eding helova
tuni a hi boy deu a hin la e hon hi cho chu mi him hi na zal le kilung sit na zala chu ni ho chan gei chu iti demand ki nei han lang ki do han lang hi zong le hi ho chu anaki bol pi lo a hin la tuni a ku ki cha te chunga kampu pi gam kai hian ukhur gam kai hian a hi lo la kam jong gam kai sunga milong hole tang khul ho chen na zo sia tuni a kuki cha te gam sunga ni le cha lu na ding zo si phate ta check ki bola a hi lo la blockade ki bol pe na chunga hi ko hur in jong na sata a demna a hin bole ti chu he theine dewa in phone wa hin chule kuki zo women forum hon tuni a chu condemnation le kha khat a hin so win hichiwa condemnation le kha khat a hin so chu a hi le imu deu a hi in tuni a chu manipura BJP president ti ding ha Sarda Devi ama hi manipura dinga chu leader khat jong a hi in BJP a hi ama hin Rajya Sabha MP jong hi anate na anakaya abana chu tuni a chu ama hin ki ha sial na jong anane a hin hi chi ki ha sial na Rajya Sabha MP MIPI ki khop na a chu ki ha sial na meite pawa anane a hin hi chi ki ha sial na anane na chung changa hi North East Life for hin thu so khat anabol wa Manipur gam kai sunga dinga heta chu MP Rajya Sabha MP numaila Sarda Devi hi ama sapen ahi ti ahi thu so ahin bol ahin is a chu tuni a Kuki zo women forum hon ahin seu chu ahile North East Life for hin phateta a thil hi hol to win lang adi pa hi so win za chat ta khat ai news adinga jong North East adinga jong kinep pi khat news khat na hi win ahin la tuni a I macha hol chen lowa thudi lo ta hi ta mi pi masanga na hlang sa pau hi ke hon phamo ka sa ve ti a jong hi ana phone wa hin aji chu hi chi Rajya Sabha MP a hi Sarda Devi masang pi a jong hi 1998 la ya patna ngita chu MP anakai he de wa hi in tu le tu a jong igam inama dinga jong panna sata la a phat a poimo chengle igam inama dinga jong thupon a hin bol chi a hin pi kim gang te ama hi Manipura dinga numei a dinga chu numei dinga Rajya Sabha MP a hi ama sapen a hi na hin la tunia North East Life in hi chi 1998 khanglaya thilso sumela tunia 2026 a thilso a hi la vaile numei khat meitei numei khat hong ki hlenja meitei Sarda Devi ama hi Manipura dinga MP masapen hi tia sei chu hi chi hi Kuki zo women forum hon aza nom lo wa hi in ahin la alang khana chu ivet na hi le hi tuni a hi chito bang isei pau hi ke ho atuma kana ki vai po o ahi in ke ho atuma ki vai po khai ta win hi ta ina sei vai le chun di ding ahin la Manipur gam kai sunga dinga na sei wa hi le chun kim gang te ama sapen a hi ti hi sei thei mong chu a hi in adi zong adi a hi in tu ni a zong hi ga velo cha mon point ni a hin pe win a gang theilam pe na North East Life in hi chi thu so a bol pa hi asu di ding a hi thu di lo ta thu so a bol pa hi sudi han ani na a chu a hi le North East Life in agang theilam pena pi gim gang te henga ngaidam akithum dewa hi a khoti lawai la Kuki zo women a hi lawai la Kuki zo community ko ma hi ngaidam a hin thum dewa hi ta hi thudi lo ta thu ki so hi ke hon ka pom pove ti a chu na phong win
nang ho news media khat hi vin hita hi thudi lo na se phong wa hi le kei ho history su mang na dinga to gon na nei ham ti ho chan ge jong hi Kuki zo women forum hon jong na sta in dem na anabol ve ti chu mi pin het khil lo na diwa hin phon wa in tu ni a jong hi ei ho nam sunga jong a he khalo a hi lawa hi le ana he thim lo ho not is life ana ve a tunia north east life hon thudi lo ta thu a hin phon pau anata san kha jong i kha de wa hi ni ji chun hi chi tunia north east life in thu so a hin bol pa hi thudi a hi pon ama sanga masang lang pe a jong hi ei ho Kuki zo cha te sunga pi kim gang te ama hin hi chi to bang Raja Sabha MP anakai sa hi tai numaya dinga ama hi anama sazo hi Sarda Devi hi ama sapen hi pon Sarda Devi sanga ei Kuki zo community sunga pi kim gang te anakai ma sazo hi ti hi het theina dewa iga phon theu hin ten aban le tu a hi meite ho hi zane ai video in a sim na wa zo hi le meite ho hin nasata Kuki kachanaga ho to Kuki ho hi apang khom hi tan ti tia kicha na lin ta ani ve tia chu in a phone o hin tu a hi meite ho hin narrative chom khat a hin pe ki dovin lungthim chom hel khat a hi newspaper ho a hi ana so ki noven hi chipa ana seu chu a hi le tu a hi Kuki cha ten adiputiu CM jong hi hita chu Delhi a na solovin Delhi a leader ho to akimoto vin pan alazing ovi ti a hi thupon a hin bolovin hi chi hi event na hi le Kuki cha te le naga ho hi phateta ke ho to obwa tu ni a hi Kuki cha te su Manipur gam sung su ke na dinga Kuki cha ten jong pan nasata la wa hi tai ti zong hi ana sevin alang khat langa chu ivet ke na hi le kachana ga ho zong hin meite ho zong hi akiki go pi in a hi le a hin la tu a hi ta san the a hi ta poi meite in a phat chenga hita hi Kuki cha te lampi a hon pi zinga agam sunga chi lewa le ho abol sa zinga airport ho aza sa agam sunga Chile va le ho pateta Kuki cha te security abolwa security guard abolwa hi ta cho achi sa pau hi meite in Kuki cha te meite le Kuki cha te pang homa kachana ga ho hi engol bol hi tai ti langa jong hi aza hi thu so abol ve ti ho jong hi mo ai kin nei alang khat langa nga tu ni a chu ga belau chun Zaleng Rong hichi het de wen Zaleng Rong region ti a kimin vo zailat kiti holoi hin clarification khat a hin bolovin ama hon thu phon a hin bol na wa aseu cha hi le tu ni a hichi a logo pa hi ga belo chen NSN ho logo i cho ai wa nga chu a thu pa hi ga belo han a tu ni a hichi thu so hin bola letterhead hin mang hi a hi le chon achum hi kit hi tu ni ama hon a sei na wa chu March 20 March 2026 ni a jong chu ZUF Z ho hi sipai hon anapole win aban le hichi sipai hon anapo ho ZUF Z member ho chu ama ho hin kai phundai Kuki village hi chilai la ana koyven aban le an jing ni ho a chu attack ahung ki bol pain outpost a attack ahung ki bol pain hita chu phat chom khat ki kap zonunga hi ajing ni ho a hi event ki na hi la chun sepai ho hin hi chiwa apu ho thingnoi ho chu a hin dal havin ajing ni ho a koimacha ahung kinung le tapon ama ho hin aphat chenga NSN min mangcha a hi National Highway 37 na hi sum adong jingvi
ti a jong hi ngo na ahin bol vi ti hi mu ahin ho hin igel wa hi le tu a hi ZUF jong hi khat si ni si a hi lo le ZUF a ko na friction ana chi ho loi ni chi kam son ho si ham iti mai the wa hi chi hi lo hi ZUF sunga jong hi ama tribe sunga jaleng rong sunga jong hi ni le thum kit na hi chi to banga chu tu ni a ama hon thu so a hin bol na wa jong hi ZUF je ho hin tu a hi NSCN min mang cha a hi sumla pai National Highway 37 dunga jong hi sumla pai amang cha vi dong ji vin aban le mi him khosung ho jong hi boina asim zingovin hi chi ZUF je ho hi Indian government adinga proxy khat hi chi Indian government in hi chi ZUF je ho hi mangcha a tunia NSCN a hi in a hi lawa hi le hi chi ZUF kamson ho hin hi chi ho hi su gen theina ding le tha chimit na ding in tunia hi Indian government in ZUF COO noya agreement assign now hi tunia hi kei ho adinga gen thei ha sat na khat a hi in ama ho hi Indian government in mangcha a tunia nga NSCN su mang na dinga Indian government to ki thua pan lajing ai ti a hi and ZUF je ho hi ngo na lin ta bol vi ti jong chu iga he theini de ba I phone wa in aban kil tu ni thil so ho jong chu imode wa na video ho jong chu imode wa hin a hin la video hi ka hin la lo ding hen mai te ho news a jong chu veleu chun ding a hi in ama ho social media ho a jong chu ivet na hi le omin e ho social media na san ge a jong chu na sata hong ki the za a hi in hi chiwa ama hon program ananei pau hi a hi le tunia cho MOU sign anabol ve ti hi cho hi chi MOU sign a bol chu IPZA sign a bol hom tele NSCN to zailat kiti holoi zailat zaleng rong reason kiti holoi hi ki het thiem to na ding le tu a patna ki kap to talawa panghom zodinga hita chu ki het thiem na lekha ho sign anabol vin hi chi tu ni ho a cha na bol hi in a bol na mun he le rongdai village kiti hi chi hi longba subdivision pungsom la khat jingka lang pungsom la khat vela chu hi chikin hi anamanuwa mun choma hi chi zaila jaleng rong region na NSCN ho hi win a hi lawa hi le hi chi zaila na jaleng rong thingnoi ho hi win hi chi ho se hi masanga pa na jaleng rong ho hin NSCN noya akki umin movement anaki bolpin a hin la tuni chan geya hi I macha lo thing loading khat constitution Indian constitution tabang atuma neiding a hi lo le flag atuma neiding ti ho po akithumin ei hoding in I macha phat chom na boy ti a chu ama hon atum be a ZUF hin atum be a Indian government to ke het thim na lekha na sign a hin eso to bang hi ana sign a hin la tu ni a hi ivet na hi la gam sung anam sung ahong boy kit pha na hi chi zaleng rong lang chu dal ha kit na hi chi zailat kiti zaleng rong region ho hin NSCN zo to hin ki kop kit dinga hi to gon a hin nei ki no ve ti a hin ama ho hi athing ta sei dinga chu mi tam lo hi na mi tam lo hi in ngi chun NSCN hon zong apha chenga hi zaleng rong region lang hi capture bolding ti a hi to go nei wa phat chenga jong hi kap to na hi jing a hin hi chi ji chun tu a hi NSCN hon jong hi chi to bang to go na ta a hi le ti a chu ama ho jong hi anangai dam kin wa hi ta chu sign a bol hom kin no hin a hi le tu a iga sei nom pe no chu a hi le email ma ho jong hi chi chan ge a ki got na nei ta wa hi le chun tu ni a hi Kuki cha ten gal dayu hitin dei hi jong leo hen email ma ho hin I chungu wa hi I to bang to gon anei hom ti wang hi kimuchi na hi zi chun kanam mi te ho ki ging sa de ma yum de win jong avela hong kitem kin no ven hi nga hi le zan ha ne sei ba no khat ga sei be kil leo hen
mấy tây thing no UNLFO zong chu zani masalanga pan a chu Indian government thupi dung zuya chu a kem mo hi chon do ding hi chi UNLFO kem na a hi IRB ho to sa ding ti a chu to gon ana hin a hin la mấy tây nu pi hon nasata ki phinna na nei wa nei dal hai vin nang ho nei dal ha vai le ka ho hi Center Force le State Force on avian bit zolo de wa hi ti a hi ana tin no vai ta chu ana kap mo wa ana tu cha wa agari ho na san ge jong he akang ho na san ge jong he ana la thep pi je wa chu chom khat hi Indian government en avet na hin la tu ni a chu azatela sipai ho hi ahung ki tol ki lovin direct nga IRB ho jong ahin puyuvin UNLFO ke ma chu IRB ho to ding in a koiden vin aban le UNLFO chu Indian government in central government in ahin tol do in mun choma koiding in ahin podo tai ti ho jong chu mu ahin mai te hon I to banga ki phin na ne yo han lang hi jong le central government in tu a to gon anei pa hi iza kai buffer zone kiti ho ahi lo la hi chi boulder ho hi centering a tuma inop na lang operation I bol ting zong le si inei na lang nei na lo hi la hoi ta bol theine dinga hi center force in tua jong hi pan ala jing hi ti chu mo ai ken ne he tu hin jiribam gam kai sunga jong ga velo han center force le state force ki tho a hi operation anabol kit no ven a hi le jiribam gam kai sunga jong hi SLR group anamando vin AK rifle khat anamando vin aban le magazine nga anamando vin thal chang ho jong hi jagup le som ne nga lang anamando kit ve ti ho jong mo ai kit ne nei hi chi tabanga hi center force le state force o hin tu le tu a hi agam kai gamla ka hepoi thing hlang ka hepoi a hi lawai la phai cham ka hepoi mun tina agin mo naw a hi lo la masanga ina ki boina mun ho hi phateta a operation tha bolding center a jan ha jong chu ina sei ta vin a ki ho nawa Manipur gam boina hi iti ki su thi theidem ti a hi anakini lovin debate anane vin a hi le mi tampin ana ha sei pen chu a hi le Manipur gam kai sunga thal izat ham khat automatic ki lut do ho sang sagi lang ki lut do ho anaki gudo ho hi chu ho akinung chom to ka in Manipur gam kai sunga chamna pon te ti su analhu na khat wa hi in hi ji chun a khoti a hi le Manipur gam kai sunga thalmang ho zo si iti chom do ding ham hoi la ya operation bola iti la lut thei ding ham ti hi nasata center force le state force in achi pi jing kha chwa hi ti chu he theine de vai ga se wa hi in chule hi chiwa dil hang zol village in thu so ahin bol na khat ga velawan he sa le thu phon ti ahin hi chiwa ama hon aseo hi athu chu aja chom hinan te hi zong le apan la dan pau hi hoi ka sign hi ji chun tu ni a hi chi zong hi hausa dang hon zong ivet sui theu a hi lawa hi le hausa dang in zong hi chi to banga hi pan la lewhan igam sung inam sung damona igam sung inam sung nat na ho hi I chan ham khana kem su thei a hi ti chu ama pan la banga hi hausa dang hon zong I la thei na dewa tunia hi chi lekha hi in ta do wa hi ama an a sei chu hi le kagam kai sunga koi macha ka ho ka vengin hi chi drugs kiti ho a hi lawai le hon pa chale ti jiven hi chi pa chale ho jong hi koi macha na bol thei ta lo ding a hi ban le gamdang ho jong hunga ka gam sunga hi chi to bang pa chale ho bol a ki het do a hi le government dan dung jia FIR ki bol khum ding aban le government pa jong kimat sa ding na hi vi hi chi to bang hi pathian ho to ki to lo I ho I dan to jong ki to lo a hi in Christian cha te bol ding a jong kilom lo ta khat I bol wa hi in hi ji chun tu ni a pan a hi ka khosung ka veng sung ka gam sung ka su thin na dingin ka khochagan jong bol da hen
khopa ma hon jong ka gam sunga koiman hi chito banga hi ni ala cha ki hol da hen ti chu su thin na khat a hin boli ti chu mu a hin a khoti a hi le chun tu ni a jong hi khodang danga house ho zo sin jong hi chito banga hi eima khosung eima gamsung hiti hin thupi neo hitin I kho I veng phateta in control ball le hen tunia igen thei I ha sat naw inam sung dam lo na ho jong hi I chan ham khana kiliana hung thei ding hi ti chu iga phon thewe ni chiwa thu so hin ball hi a hi le let kholal khong sai chief of the Hangzol village ti a hi in hi chito banga hi e hon jong hausa dang hon jong pan lao hitin igam sung inam sung dam ding I deva hi le eima hausat na chi hi hausa ho zo sing control ball lo hen inam sung igam sung dam mo na ho hi dam na hin chan thei de wa hi ti chu a chai na pe na iga alang sap mo hin tin tu ni Kuki news mang cha igam sung inam sunga thupon zat ho a hi lawai le tu ni chan ge a Kuki nam sung dam mo na pen hi ipg ham ti ho he theine de vai ga phon theoi chan cho in tin tu ni Kuki news in ve a ngai ho zo si na chung chi ven ka ki pa in na bon cha ven pathen in phat thei na bo jing taw han